yo taw hara himo weli daande ma himo towi hito hara o nanina yimɓe ɓen yo taw hara himo laɓɓini tayre jande tayre to sokere nden fof yo taw hara nde mo noddina himo dari himo fewti qibla on yo waɗu kolli makko ɗin ka noppi makko o yiltidira daande makko nden si o hewti ka hayya ala sala e hayya ala fala o naɓira hayya ala sala on ka o naɓira yeeso makko gontelen ka balawal makko ñaamal hayya ala fala on o naɓira ka balawal makko nanal o wi no noddinan ɗum ko yon tigi daasundu an yatarassala nde o daasata fil adan wa yahdira al iqamata o yawna darnanu ɗum haa ɗo en arno o masala nayabo ɗo fi sifati l adani wal iqamati ko sifa noddinandu ɗum e darnandu ɗum sifa majji honno noddinirte ko honno darnirte kayfiyatu al adani wal iqamati mbaadi noddinandu e darnandu ɗum wala huma no wodani ɗi kanjiri ɗino noddinandu e darnandu kayfiyatu mbaadiji waradat biha nususu nabawiyatu joli e ɗin mbaadiji ɗon ƴi'e immorde e nelaɗo ƴi'e annabiyankoje mana ko ƴi'e ɗe nelaɗo maaki konguɗi ɗi nelaɗo maaki holli wonde ko ni noddinirte ko ni darnirte wa min hano ɗin mbaadiji saban mbaadi noddinaɗo no ari wano mbaadiji nayi tatiji ɗin fof hino selli ko naya ɓon yeddodira o addi oɗo hadis o wi minha ma jaa fi hadis abi mahdura mbaadi arni ɗin e o sallijo ɗo wiyeteɗo abu mahdura anna nabiya wonde annabijo on sallllahu alayhi wa sallam allamahu l adana bi nafsihi nelaɗo tindinimo noddinandu nelaɗo tigi kanko e hoore makko kanko janginimo no noddinirte kanko woni karamako makko fi noddinandu fagala nelaɗo makanimo sa ari noddingol taqulu wiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar woni nayi ani tarbi'u takbiri nayi ɓin tinnugol habbirago arano ngon wiya ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah laawi ɗiɗi ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗo kan laawi ɗiɗi hayya ala salah hayya ala salah laabi ɗiɗi hayya ala alfalah hayya ala alfalah laawi ɗiɗi allahu akbar ɗon on ɗon ko tasniyatu takbir ɗon habbirago ngon ko laawi ɗiɗi war noon kalimatu tawhid on nde wotere la ilaha illa allah nduɗo noddinandu abu mahdura noddinandu yimɓe madina no woodi noddinandu wondugoo ɗum kadi no selli tasniyatu takbir l awwal ma a tarjii noddinandu men fuuta ndu habbirango arano ngon o waɗa laawi ɗiɗi allahu akbar kisonto ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah allahu akbar la ilaha illa allah ani noddini fuuta ka ɗoɗo noddinano no selli ɗon wiyete tasniyatu takbir ma a tarbi no ari hadisi goɗɗo goo ɗon haray konngol ɗin ko ɗi 17 ɗo noddinandu aranuru
konngol ɗin jumlaji ɗin ko ɗi 15 o ko addi ɗo ko no mi noddiniri ɗo ni noddinandu fuuta nun ko konnguɗi 17 jumlaji 17 no woodi jumlaji 19 ɗum tarbi'u takbir ma a tarjii on tigi habbirango ngon waɗan laaɓi 4 o rutti nono yani ruttinagol tarjii ko sownitagol seedankakuji ɗin townoyaɗi noon kadi ɗon gontini Allahu akbar woni ɗiɗi Allahu akbar ni 4 inna ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah woni jenus sappo e jeenayi jumlaji 19 oɗo kadi no selli enen ko lolli kon kameɗen ko noddinandu madina ndu ɗum woni ɗo konnguɗi 15 sa ƴetti ɗi ɗo ayni allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar woni 4 ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah allahu akbar la ilaha illallah ɗum o addi ɗo ɗiɗo fof hiɗi selli ɗum ɗo woni sifa moni firo ngon allahu akbar allah ɓuri mawnude allah woni ɓurɗo mawnude on ɗo konnguɗi ko mawningol allah seedo wonde reweteɗo ala so wona allah ashhadu an la ilaha illa llahu komi seede wonde reweteɗo e goonga ala si wona allahu on seedanoɗa ɗo kadi ashhadu anna muhammadan rasulullahi komi seede miɗo seedito wonde muhammadu konulaɗo allah wi hayya ala sala ɗo ko noddugol hayya are hayya ala sala are ka julde hayya ala alfalah are ka malal are juulon are male ɗon malal ngal ko ɗo woni are on tigi fillito allahu akbar allah ɓuri mawde la ilaha illallah o hombiro yawonde reweteɗo ala e goonga si wona allahu ɗiɗo konnguɗi no mawni ɗiɗo ko mande e mandeji l'islam sallijo noddinayɗo ɗum on no jogii ɓure moolanade allah sabuna kala ko nani hito makko ngon daabeji ɗimba kulle ɗen colli ɗin hay liƴƴi ɗin ka maayo fof isinantomo toroto allah yo allah yaafo o allah yaafo o sallijo ɗo laaɗo maki law ya'lamu nnasu ma fi nnida'i wa saffi l awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi hara yimɓe no annduno ɓural ko woni kon e noddingol e ɓural wongal juulugo ka safwol aranol ɓe heɓatano ɓe alano ɗum heɓorayno si wona urɓa goto muñontano ko oya kono ɓay baraji ɗin ko lahara to ko toon konti on andorta relevé on ko andata on ka adna ga ko ɗum waɗi haray ko ɓe hikkaki fayde hay nokko ɓe wiyetejo wonu salli ɓe hinna ko si salla e si nayla e si salla kono ɓe salli wona nayla ɗum le nano hani nam idan ɗum ɗo ko mbaadi noddinano ɗum wa amma sifatul iqamati amma sifa darnano ɗum fa hiya on sifa ɗon woni inna allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala alfalah qad qamati salatu qad qamati salah
الله أكبر لا إله إلا الله دونك يا يوم فرعون كو غوتو سنا قد قامت الصلاة قد كو غونغا بلت قامت الصلاة جولدن داريك جولدن نين ناما داريك دونغون تيغي ولا لا ويدي في كلا نودي رواية مسلة wadugol ifrad gadi gamadi salatu kon riwaya na selludo nila ko ma kanno bilal wa afridil iqamata illa al iqama darna non dum wadu gotu sina ka gadi gamati salatu donc laawi di wiyata li hadith Anas radiyallahu anhu sabu hadith Anas filli قال أوي أمر بلال يا مرامة سينما بلال يا مرامة هذا كم بيا مريمو روادي كلام كوب بنو إني الصحابة بس بإني كنا نؤمر أو كنا ننهى مدن يامير تنو ما مدن هذا تنو لون هذا إنه وابسو إني هاري نلارو هذا إنه منو ما نو يامير إنه منو بايفون نلارو على يامير إنه هذا سونا كانكو إذن بلال يا مرام أن يشفع الأذان أو أن يشفع الأذان ده إمتتا ندناندو ولا ديدي طبعا دوسنا لا إله إلا الله وأن يوتر الإقامة ده فوجنتا درنانو ولا غوتو إلا الإقامة سيوناك قد إقامة الصلاة دون نا غوتو واتكو لا ديدي فتكون كلمات الأذان مرتين لا تنم بايكوني كونغو دي نودين عندن كو لا ويدي سونا كلمة التوحيد وكلمات الإقامة كونغو دي درنا عندن مرة كو لا واللاول إلا في قوله سوناك كونغو كوي قد إقامة الصلاة دونكو لا ويدي فتكون مرتين دون لا ويدي للحديث الماضي سبو حديث فجرون دو وأن أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة دندو بدي سلو ده كدفت يانيو ده هراي بأدي رواية kono do kanko usutana en ko buri ko tangina ko do buri sellude ko adana en do bay enen ko wonbe fuddade den ami kadi seeda fa hadhihi sifatul adhani wal iqamati al mustahabba don do woni sifa noddina dum e darna dum sifa yida do banno mo acci sifaji goddi go li anna bilalan sabu bilali o kana yu'adhdhinu bihi olatino kahimo noddinira fadun do hadaran wa safaran ka tawegol e ka setagol hemo noddinano ɗum simo madina hemo noddinano ɗum kadi si tawi mo yarude ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka o wonduno o nelaɗo kon fof ko ni o noddinirayno woni ko ɓe seteɓe woni hiɓɓe ka maɓɓe ila an mata ha nelaɗo faati o wiyoy wa in rajja'a fil adhani aw thanna al iqamata fala ba'sa si o ruttinnike ka noddinandu ɗum woni joltingol hito ngon ka seedankakuji wowra ɗon seedankaku be laawi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadan rasulullah ashhadu muhammadan rasulullah no noddinɗen hollirɗen noon nane o wi ellala kono kadi aw thanna al iqama ma darnan ɗum fof o waɗa ɗiɗi o darniran noddinirte noon ɗum kadi aɗa ellala nde wonno lal maki bayna kulli adhanayni salatun no hakkude kala noddinanduji ɗin ɗiɗi juulugol naafugol mana o waɗi darnandu ɗum konti noddinandu ore hara ella li annahu min al ikhtilafi al mubahi sabu ɗum ɗo ko e yeddodiral dagingal ngal jeeya al ikhtilafu al mubah yeddodiral ko tawata so tawi riwayaji ɗin ɗi ɗuuɗi tawi hiɗi selli hara no sellaka waɗirani no sellaka waɗirani hay so tawi ko goɗɗe majji ɓuri sellugol ani ka sellugol hadisaji no ara kenkiti ken si tawi joni no hadisa no ka sahihain on ko kenketi ken ma hadise on e goɗɗo e majji kono sahabaɓe ɓurɓe ɗurde ɓen fof ko noon ɓe yaari o riwaya ɗa ko wono sahabajo goto
fayda yaari e makko haray oɗa no wi'e no selli oɗa no selli kenkiti ken kono haray fof mo sontiru ƴetti e dalli selluɗo haray la basa nokkeli goo waɗowo sharia o adday noneji so ndaari ka noddinano ɗo mo addi riwayaji noneji du'aul istiftah du'a uttugol julde nde ɗon kadi no waɗi noneji kalimatu tashahudi konguɗi tayya ɗum kadi no waɗi noneji yani ndaara ko ɓurma newanade o ko ɓuri welde fi hunjagol ngol woƴƴetta ɗum ɗon min babil al ikhtilaf al mubah wa yustahabu no yiɗa an yaqula fi adhani subhi no yiɗa nde o wi'ata kanko salli jonka noddinaɗo subaka ba'da hayya ala al falah ɓa o wi o ay hayya ala al falah o wattoya ɗon as-salatu khayrun min an-nawm marratani laawi ɗiɗi wa inna as-salatu julde nden khayrun ɓuri moƴƴude min an-nawmi e ɗiɗanagol ngol ko julde ɓuri moƴƴude e ɗiɗanagol no wi at-tathwibu fi subhi e wiigol as-salatu khayru min an-nawm ɗon ɗo fewndo noddinaɗo aranuru ndu fewndo ko abdoullah ibne abdi rabbihi ko hoyɗi koye ɗongol kanko e omar ɓe fillanine laaɗo hari o as-salatu khayru min an-nawmi ala ton hari fana alansara futuro geƴi subaka fof ko noddinaɗo wutu ko ñande goo bilal ari noddini nelaɗo ɓaŋaki o ari haka finetere o noddina o hewti ɗon hayya ala al falah o ari o inni as-salatu khayru min an-nawm as-salatu khayru min an-nawm julde nden ɓuri moƴƴude ɗanagol mo sikkat laɗo no ɗani laɗo ɗanaki nanɗo ari julni ɓe ha gayni o inni idaluha fil adhan ngol konngol ɗo watte ngol ka noddinando e riwayaji goɗɗi gon no wiya ko fewndo umar kono na gonga bilal jaɓali noddinde ɓawon laɗo fatiki ɓe ɗaɓɓirno woni joni mi noddinanno fende laɗo ko si mi noddini hande kadi mi anditay mi sunoto mi wullay mi mapoto o jaɓali idan ko fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on jumla ɗon watta ka noddinado nelaɗo nominal musharri ko waɗo sharia kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam lima rawa abu mahdura anna rasulullah sallah sallam qala lahu abu mahdura nelaɗo ma kannomo ko jangini mo noddingol ngol o wi in kana fi adhani subhi si tawi ko ka noddinado subaka qulta wi'a as-salatu khayru min an-nawm wawla o jumla ɗo almasalatu lhamisatu masala jawab on ma yaquluhu samiu l adhani ko hani wi'ugol ɗum nanɗo noddinaɗo wonɗo e nande noddinowo no noddina ko honɗum kanko nan won e heɗade wonɗo e nande on ko honɗum o hani wi'ude wama yad'u bihi ba'dahu ko honɗum o du'oto ɓaawo gaynugol noddinano ɗum o yustahabbu no yiɗa liman samia al adhana mo nani noddinaɗo no noddine kanko nanɗo on no yiɗa an yaqula nde o wi'ata mithla ma yaqulu l mu'adhinu sifa ko noddino on woni e wiide kon tigi o jokkitamo o watta batte makko o ñembinamo ɗo wiyete muhakatu al mu'adhin hikayatul adhan ñembintinnugol noddinano ɗum yo ñembintinnumo li hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu sabu oɗo hadith mo abu sa'id al-khudri filli anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo allah o maaki idha sami'tumu nidaa si on nani noddinandu faqulu wi'e mithla ma yaqulu al-mu'adhdhinu sifa ko noddinowo on wi'ata kon wi'e embere ko noddinowo on woni e wiide kon konngol ngo o woli o watton wano ngal onon kadi illa fil hay'alataini sina ka hay'alaji ɗiɗi ka hayya ala sala e hayya ala alfala ɗin ɗon fa yushra'u no lawɗinana li sami'i l adhani wonande nanɗo noddinano ɗum an yaqula nde o wiyata lonto majji la hawla wala quwwata illa billah la hawla feere ala wala quwwata doole ala illa billahi sowona immorde allah ɗin ɗo wiyete hawqalatayni
لا هيعلتين حوقلتين يستبدل الهيعلتين بحوقلتين كوي حي على الصلاة إن لا حول ولا قوة إلا بالله وإن حي على الفلاح إن لا حول ولا قوة إلا بالله قلتكم كو ولي وجكدو طيب سو إني قد قامت الصلاة كسبك ما الصلاة خير من النوم كسلكم كو ياوي أنك الصلاة خير من النوم أما كونغو وينغول ياوي دون صدقت وبررت نالي حديث وند ستاوي نودنا وي الصلاة خير من النوم إن صدقت وبررت أغونغي أديغي وسلا فيو كو هديك كان لا ماكي دون يا أولي سيفا كو نودنا وولتا كون دون دون واتورا دون أنكدي أوي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وي أجب قول المؤذن باتني كونغول نودينو كاوين حي على الصلاة أنتمات إن لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا كونون كدي أجب قولي حي على الفلاح كونون باتني كونغول باو كونغول مكو كاوين حي على الفلاح إن لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك سب حديث مو عمر ابن الخطاب في اللي ادون دو ويتي ان الله صلى الله عليه وسلم حديثهم امام مسلم يالتنيمو وندي نلا مير صلى الله عليه وسلم ماكي ستاوي نودينو اني حي على الصلاه ان هدي دونكو يا وي لا حول ولا قوه الا بالله سي او اني كانكو نودينو حي على الفلاح ان هدي دونكو يا وي لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال المؤذن في صلاه الصبح ستاوي noddino on jaka mo addiga si tawi noddino on inni ka julde subaka ka noddinande julde subaka o inni as-salatu khairu min an-nawm fa inna al-mustami'a yaqulu mithlahu tabiti wonde heedi don kadi wowlay sifanu wala yusannu dhalika inda al-iqamati o wi sunninaka nyembingol noddinowo on ka darnado kono don fihi nadar bay nelaaro no wi darnaano ɗum ko noddinaando o wi so nani noddinaando wi'e sifa ko sallijo wi'ata ko o wi darnaando ɗum ko noddinaando kala sili ɗon kadi no lawɗina ñembingol darnoowo on no ñembinirta noddinoowo on noon so gayni jannga du'a jangetee ɗon si noddinaando ɗum gasi ɗon ɗo no yeɗɗodira hakkunde karama koɓe cheikh al albani rahmatullahi alayhi kanko mo inni ɗum ɗo na sunna tabita Sheikh Muhammad Musa ibn Uthaymin Sheikh ibn Baz karama ko be gobbe ni la ɓeyni no yiɗa yon tigi wi ɗum ɗon kadi so on tigi wowli wona ella haray ko moƴƴere o heɓata ko konngudi moƴƴuɗi o wi thumma yusalli ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam refti so tawi noddinan ɗum gasi o juula e nelaɗo noon o juula e nelaɗo إما صلاة إبراهيمية ما وإن اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنتم ماتون وجانك سوغاين نون ثم يقول إن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أنتم جملة no yeddonira si tawi himo tabiti ma so tabita nden andi imamul bukhari no fillimo ka sahi makko riwayatu kashmayhini kono on ɗo riwaya no lundi riwayaji luttuɗi haala ɗuuɗu kano e muɗum kono hulasatu gawli on himo tabiti so a wiimo wona ella no wodi karama koɓe go wiɓe on ɗon ko shadha riwaya shadha لأن الثقة إذا خالف الثقات في روايته أما رووا عنه فتعتبر روايته شاذة لكن رواية صحيحة ولا تعارض بين الروايات عندك زيادة ثقة
مقبولة كما تقبل روايته مستقلة، فإذا زاد على رواية ثقات فلماذا لا تقبل؟ إذا أنت واتأودو اللهم الله رب هذه الدعوة التامة الله جيدو دو نودان تيم دو دون كون دو دار دو نودان دو نودان تيم دو الله جيدو دو والصلاة القائمة جيدو دي جلد وناند درنانيد دو آتي محمدا أكو محمد الوسيلة جوكورغال والفضيلة إبورال وابعثه إمنويمو مقاما إدارورد إدارجا محمودا يتادو الذي وعدته مفردان وسيلة كهندو ونكفانا وسيلة دو إنا جوكورغال إبوري الله كترنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا بيدا مدرجة يلا بيدا مبورال يو الله هنا مفدور كفدي مكون بين المقام المحمود لانو لانداما كون المقام المحمود او وي كو درجة كو بلاس كو نتو مؤلا يدي مؤلا تدني جيادو الله مؤلا تدني هندويتو on daraja don ma hendoto den nokkure don o wi mi do tanjini ndemi wonata hara ko min woni on ko ɗum o wi mo torani kelan mo nani noddinandu o jokkiti noddinowo ha noddinowo gayni o juuli e an ha o gayni o torani kelan o place ɗo hallat lahu shafaati hara tefore ande dagani kem hara o woni mérite o woni mérituɗo tefore ande ɗum ɗon haray yen hato jini e tefore nelaɗo nen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yo allah okkor en tefore makko nden enen kadi torane mo ɗum ɗo toranike mo ɗum ɗo si o heeɓi en heɓay taban ko yiɗanɗo en ko yiɗuɗo en ko mapaniɗo en ko ananɗo en albabu thalithu dambugal tammangal taban ɗo wano maliki an koɓɓen ko lolli kon e madhab on kamɓe naya jokkutu noddinan ɗum ha ndu gasa jokkutu haka seedan kakuji ɗi gasa ko yahattu ɗon kono ko hadis on ko dalil on jokkete ko wiyete madhabu kaarijo ko fannin madhabu on tigo ma konngol on tingol lundaki maku nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala mo konngol mum lundi konngol nelaɗo fi dina aray koko ma kon woni faljere ɓay pellet na nelaɗo wiyeten falju ay wiyata goɗɗo goo no andi dina ɓuri nelaɗo no waɗi hunduko suusu ko wolugol ɗum owe ko ɗum waɗi kamɓe almamiɓe nayono mo be e maɓɓe no wowli tentini kadi certitude man wonde si konngol muɗum ari luutodiroygol e maako nelaɗo yo konngol mungol yo monde ha monde buge ka ɓaawo kuuru wal imamu shafii kanko mo inni o raɓɓini hoto o inni ida sahha alhadithu fa wa madhabi si hadisi selli haray ko ɗon woni laawol an nani taw wi ko shafii no wi ɗum ɗo tawno lundi hadis wasi imamu nawawi wonde o aray e masalaji goɗɗi goo ɗi tawata konngol imamu shafii luutodiri e hadis o o inna o madhab imam shafii on koko hadis on wi ko ɓay o wino si hadis selli haray ko ɗum madhab makko on awa ɗum ɗo ko ɗon madhab makko ala kullin ko goɗɗo jokkete ko fannin konngol makko ngol e idée makko on no nanodiri e ko sa sallam addi ko si luutodiri haray ko en toranmo allah yo allah yaafomo ɓe gandi noon ɓe almamiɓe pellet ɓe tewata ko ɓe lundo maako nelaɗo abadal abidin hashahum kalla wa alfu kalla hiɓe woɗɗodiri e ɗum few haka ɓe teddini maako nelaɗo on haka ɓe teddini hadith ɓe teddini dalil ɗum no mutoyi ko woni ko ɓe yimɓe faljayɓe wonde tawa e hadisaji ko hewtali ɓe ma laawol kadi rewi ɗi hewtiɓe ɗon laawol ngol sella andi kamɓe hadis nawigol no rawahul boukhari ma sahahu cheikh al albani ka enen ɗo la hadis sahi lanna o cheikh albani sahahu kamɓe wonde maɗa yaari imam al boukhari imam muslim ala
sahih al-Bukhari sahih Muslim fewno maɓɓe kamɓe attiɓeeɗa kamɓe ko honno ɓe anndi no hadis no selli ko worɓe ɓen ka hadis o ƴaaɓi ha hewti ɗo min hadis ni qala hadathana fulanu qala akhbarana fulan hadathana fulan an fulan an rasulillah sallah sallam no arano joni hadis o no ara no ardi laawi tawa almami on kañum ko ngol ɗo laawol hewtirimo tawa noon ngol ɗo yette sojono e maggol bon baynama har no wotto laawi goɗɗi goo i selli o halumo jarra ko ɗum wayi koye ɗaɓɓamɓe nganto e yaltirgal ko noon na e jokkuɓe faljere ne so tawi lana kan no yoolade ta tumbo e makka de na ɗum allah yafoto ɓe kamɓe ɓayi hari ɓe jogi nganto an noon tawa no woodi ko jaaboytoɗa ko landetoɗa albabu thalithu fi mawaqiti salati dambugal tammal ngal e dambude jana ɗen fi wagutuji julde nden asalawatul mafrudatu hamsun julɗele farliɗe ɗen julɗele farillaje ɗen koɗe joyi fil yawmi wal laylati e nder jemma e ñalorma o li kulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu shar'u kala julde eɗen ɗon julɗele joyi no mari waqtu happaɗo eɓɓaɗo waɗnaɗo keerol ka fuɗɗoto e ka hattata hombo waɗi ngol keerol ko waɗɗo sharia o ɓay allah subhanahu wa ta'ala ɓa o farli julde nden e hoore nelaɗo e mofte makko ɗen ka asama uji sengodo asama uji jeɗɗi o farli makko julɗeɗe 50 o ari Musa landike mo o haali o wi yilto toroɗa jeeɗo ma o ɗuytane o jindi ɗon o ɗuytanimo ɗon ha lutti 5 o inni ka golle ko 5 kono ka joddi ko 50 o imminno Jibril kanko Allah subhanahu wa ta'ala o imminno Jibril yo ar hollamo julde be julde e ɗeɗo julɗele 5 wagtu mum on ko honto fuɗɗoto e ko honto hattata no ande noon ɓe ina hadith imamati Jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala wi ka deftere makko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta tabiti wonde julde nden nde laatike e hoore gomɗimɓe ɓen ko nde farlinde kono ko nde wagontinnande ko eɓɓande wagtu mayre wona nde fewnde falɗa e motoɗa juula yani ko fanda e aya on ɗo mafrudan ko nde farlande fi awgati muhaddadatin e nder wagtuji happaɗi fala tujzi'u salatu julde yonata qabla dukhuli waqtiha sinde juulama ado waqtu mayre on natude ko noon kadi si on tigi tawi ke pasi acci ha waqtu mayre on feƴƴi ko ɗum waɗi zahiriyankoɓe e karamakoɓe muhaqqiquna en mbuy cheikh albani e cheikh mouhamad bun salih ibnu uthaymin rahmatullah ala aljami ɓe yaari wonde mo tawi ke pas acci julde o juulari nde ha waqtu mayre on fuɗɗike ha yaltoyi na nganto nden ɗo ngo yoɓatande so yoɓi nde jaɓatake few ɓayno fottana sa juuli aɗa waqtu on hewtude jaɓatake ɓe wi sa acci waqtu on feƴƴi kadi jaɓatake ko muhaddadu min atarafayn o wi wa hadihi lmawaqitu ɗiɗo waqtuji ɗe julɗele ɗo al aslu fiha lasli ɗin ɗo waqtuji hadith ibnu amrin ibnu as حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندر لا ماكي وقت الظهر وقت فناء إذا زالت الشمس كفؤتك سنانج ليجي كهورة وكان ظل الرجل كطوله تواني رودي ندون فتي جندي مكة ما لم يحضر العصر ɗonde alansara on heewani wa waqtul asri waqtu alansara on ko ɓorde ka ɗowdi hunde kala foti e muɗum ma lam tasfarra shamsu ɗonde nangue soyɗali wa waqtul maghribi waqtu futuro on ma lam yaghibi shafaqu ko ɗonde mboɗeri wona ndi ka hirnangue gandi ɗone ndin ɗon wirnaki muti wa waqtul isha waqtu geeƴe ɗen kadi ko ɗon fuɗɗoto ila nisfi leyli l awsati haa ka feccere jemma arano wa waqtu salati subhi waqtu julde subaka nden
من طلوع الفجر ودك فجر نفيري ما لم تطلع الشمس دون ها نانجن هرج فدالي hakkunde nange fudugol do odo ko hadisi goddo go hadisaji no ari didi o addali din hadisaji didi hadis arano ko hadis imamati jibril ari o hollugol nelado di wagutuji ko fewndo honde fuddoto ko honde di gasata o ari kanyal aranal nange liiji hore ton o indi muhammad imo jule be mi jibril almimo imo reni kanko jibril yimbe rena jibril yimbe no reni nelado yimbe wadi safuji bawo nelado dari bawo jibril be juuli fana woni ha dowdi hunde kala foti e mudum o wi muhammad imo juule be mi be juul do ngalan sara woni ha nange muti tun o wi muhammad juule be mi be juuli futuro woni ha ndi bonde boderi wonayndi ka hirnaange ga ndi muti tun woni muhammad imo juule be mi be juuli geeje woni fajir ni feeri tun fuɗɗi hentorde dow ga woni muhammad imo juule be mi be juuli subaka ɗo woni fuɗɗode nde ka ñallal ɗimmal fana heewi yani ɗo nange liiƴi e hoore o julnaali ɓe woni haa ka ɓe juulno alan sara ɗon hanki oyni imo juule fana tawi ɗowdi hunde kala foti e muɗum ɓe juuli ɗon fana o woni haa ɗowdi hunde kala foti e mum laawi ɗiɗi oyni juule ngalan sara ɓe juuli ɗon ngalan sara o e on hadis ɗon futuro on nange muti tun ka ɓe juulno ɗon hanki futuro oyni imo juule ɓe juuli ɗon kadi futuro même ka ɓe juulno hanki futuro ɗon geeje ɗen o acci haa tataɓal jemma ngal feƴƴi aranal ngal tataɓal jemma aranal ngal feƴƴi oyni muhammad imo e juule ɓe juuli ɗon geeje ɗen subaka on o acci haa henti feñ taw ha hen to ina moodi kaari to oyni juule ɓe juuli ɗon subaka on oyni muhammad hakkunde ka julɗen hanki ɗon e ka julɗen hannde ɗon wagtu ɓe wagtu ɗum ɗo woni julde ɓe julde kon ɗo woni wagtu mum kono maali kanko ɓe ƴetti wonde futuro wagtu futuro ko mudayyagu no ɓittina ko beru pat salligagol juula salamu aleykum lanni on ɗon hadis noka kutubi sunna noka sunan abi daoud sunan tirmidhi nasai ibn maja musnad imam ahmad noka sunanul bayhaqi defte sunna ɗen buyino addi mo kono alaka sahihayn hadis goɗɗo hadis abdullah ibn amr ibn al-as no hadis abu umama de hadis abi umama goɗɗo goo ari tawi nelaɗo sallallah sallam o wi nelaɗo miɗo faala ya yeetolan ɗe julɗele julde be julde waktu mum ko honde fuɗɗoto ko honde lannata onon haɗi to ka sahi muslim laɗo maki wonden ɗo wondoyo amen ɗo ɓe woni fana heewi nangue liƴƴi e hoore tun nelaɗo julni ɓe fana alansara ɓay ɗowdi hunde kada foti e mum o julni ɓe ɗon alansara o futuro ɓaawo nangue muti o julni ɓe futuro geeje ɗen ɓaawo mboɗe mboɗendi ɗo muti o julni ɓe geeje subaka fajirni feeri tun o julni ɓe subaka on ngal ñallal ɗon lanni ñallal heedungal ɗon ngal fana on o acci haa ka o julnunoɓe alansara on ɗon hanki o julni ɓe ɗon fana on mana ɗowdi hunde kala foti wa mum o julni ɓe ɗon fana on ɗon joni ɗaka ka debi o ƴetti debi waktuji ɗin ɗo joni ko ka feng waktuji ɗin o woni e julde ɗi alansara on ɓaawo ɗowdi hunde kala foti e mum laawi ɗi tawi nange ngen joni ɗa wawi fondugol e magge hara nge musa o julni ɓe ɗon alansara on futuro on o acci haa ka mboɗe moɗere ɗi mutata ɗon ɓayde ka o julnunoɓe hanki geeƴe ɗon o julni ɓe ɗon futuro geeƴe ɗen o acci haa jemman fecci hakkunde tiri o julni ɓe geeƴe subaka o acci haa henti feñ tawi hayni ke goɗɗo ka woɗɗi andita e mo o julni ɓe ɗon subaka on oyni ko honto landinoɗo fi waktuji ɗin o oyni komi
oyni waqtu ma bayna hadayn oyni julde be julde waqtu mum ko hakkunde ka julde hakkunde ka julde hande ɗum a faami oɗo hadis holli wonde futuro kadi waqtu mum ko muwassa no yanya ko ɗum no ɓuri sellude e kawa maaki ɗon kanko nelaɗo wonde waqtu julde feƴƴata ha waqtu heerde ɗon nden naata mana ala toon tan perdi hakkunde o waqtu ɗo e o waqtu ɗo tawa ani nde julde ɗo waqtu mum ara ha ɗo hatta ɗon wono yaha neɓa kadi si waqtu nde ɗo fuɗɗo koko naatodiri ko ɗano gasa ɗano tokko ɗano gasa ɗano tokko setti Abu Hanifa no inni hakkunde fana e alansara no ɗon waqtu perdi mo tawata fana jeeyamo alansara jeeyamo e malikankoɓen kadi hakkunde futuro e geeƴe no ɗon tan perdi mo tawata wona futuro jeymo wona geeƴe jeymo ko ɗum ɗon ala toon nam o wi fa salatu duhri julde fanande yabda'u waqtuha waqtu mayro no fuɗɗo bi zawali shamsi ka liiƴagol nange dirtugol nange e hoore ay mayluha oñagol nange ngen an kabidi sama'i ka heeñere asama ka heere asama ka tumbere asama ila jihatil maghrib yara telen ka hirnange ka mutirde nange nge oño nge iwa ka nge woni tumbere ɗon nge liiƴoratelen ka nge mutiroyta toon wayamtaddu waqtuha waqtu fana on no pooɗo ila an yasira ha wonoya dhillu kulli shay'in ɗowdi hunde be hunde mislahu fotiwa mum fittuli ka juutugol ha ɗon aray waqtu fana suɓa ɗon ko ha ɗon hatti wa yustahabu no yiɗa ta'jiluha yawnugol fana on fi awwali waqtiha ka waqtu mum arano ka fuɗɗode illa ida ishtadda alharru sina hara ngulendin satti tiiɗi woni marasi on tumati fa yustahabu no yiɗa ta'khiruha nennugol fana on ila al ibradi ha nangen hela ha ɓuuɓa seeɗa li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sabmaku nelaɗo on ka o maaki ida ishtadda alharru si nguleni ndin satti tiiɗi fa abridu bisalati ɓuɓɓine julde nden ɗum woni accugol juulugol fana on haa ka lannugol waqtu makko takko waqtu alansara on no wawi on tumati naɓa alan fana on haa e 16 heures hara ko ɗon juuloy alansara fana on hara ɗon ɓunni seeɗa fa inna shiddata alharri tabiti wonde sattugol ngulendi ndin tiiɗugol haa lakkere nden tiiɗa ha min fahi jahannama ɗum ko heno ma hendu ko wifata kon yiite jahannama ko heeni hene mum on ma hendu mum ndun foofango mum gon ko ɗum waɗata ha si wuli ha aray jahannama no foofude ɓay noon haray ko fewno foofango jahannama yaltugol fewno ka nangue wuli ɗon hara no sattani yimɓe ɓen si tawi ko yahayɓe ka juulirde ɓen ɓe newnana accugol fana on dirtinamo seeɗa wawi naɓudema ha 15 heures hara ɗowdi hara miruji ɗin heeɓi ɗowdi ara on tigi takkoto ɗowdi ndin o yaha ɗum ɗo ko si tawi ko yahayɗo ka juulirde amma juulowo ka suudu muɗum e misnatata ko nawnuɗo ma sonnaɓe ɓen ɓe juulu ka fuɗɗode waqtu ko noon si tawi hara ko ɗum worte no woodi joni yahayɓe ka juulde ɓe jogii waadohoy ma no waɗa bolol no ñappa ɗon e ka juulirde almim ella on ko nangen si tawi tampere no woodi Allah ko yurmeteɗo haray mo yurmine kono si tawi ɗum ɗon fof ala yon tigi juulu ka fuɗɗode waqtu sabu nanela landama golle ɗen fof honno ɓurani Allah o inni ko juulugol julde ne ka fuɗɗode waqtu mayre o wi wa salatu al asri julde alansara nden yabda'u waqtuha waqtu mayre ono fuɗɗo min nihayati waqti duhri ka lannode waqtu fana ay min sayrurati dhilli kulli shay'in mislahu ka wattingol ɗowdi hunde kala fotiwa mum ko ɗon haray waqtu fana on lanni waqtu alansara on ko ɗon fuɗɗoto wa yantahi waqtu alansara on no gasiroya bi ghurubi shamsi mutugol nange ay inda akhir al isfirar
كلانو دي سويدو قلنا ويسن تعجيلها نسننا يتنقل على سراء في أول الوقت كأرند وقت جولة مفيون لهم وهي صلاة الوسطى كندين ونجول دي حق ديرن التي دين نص الله عليها دي الله إيني إمودون ودي إيال إمودون وند nden ɗon ko yen wattan ila e mayre renende moƴƴi dey fi qawlihi ta'ala ka konngol makko kanko to ɗum ka o wi hafizu ala salawati rene julɗeele ɗen renugol julɗeele ɗen ko wattango ila e majje hara feƴƴintinali ɗe waktu majje on oyni wassalati l wusta e julde hakkundere nden ɗo min atfi l khas ala l am salatul wusta ana naati ala salawati julɗeele ɗen ko هذا من باب الاهتمام بالتأكيد نوي تنجوني هوا كتير قال جول بين فوق ونجلك أوارا يكونون المامي وقتا ما يسوك جمو المامي كو يجول بين جيا كونو ودي أطفلون في تدين بي كونون جوني ألانسرا on تدينامات بياما يوريني جول اللي فوق يوريني كونو هه تنتيني معنا rene julɗele ɗen fof kono tentininde juldere hakkundere julde wonde hakkunde ɗum ko alansara no ari hadisaji selluɗi tabintinnuɗi wonde ko fanda ɗo julde hakkundere nden ko alansara fewndo ghazwatul ahzab ma no wi ghazwatul khandak ko gotum ɓawa on tumati hari julde kulol hari shar'inaka hefer ɓen ari ɓe faala yawtude ɓe faala lumbude fosewol asangol ngol julɓe ari dari ɗon kañum kadi jogii aalaji mum ɗin ɓe ɓuttodiri tawi ɓe yasi ɓe wi ɓe untoto ɗon ɗo ɓe ƴawo yara ɓe fiɗiɓe nder to ɓe dari ɗon ɓimbi ɗon ha kanage mutata ɗon hefere ɓe tawi ɗo hande marsali ɓeni joni yiltoɗen mo ɓe yilti ka kam muɗum taynange muti ɓe heɓali feere julugol fana ni alansara naɗo maki mala allahu quburahum naran halu baynana wa bayna salati lwusta aw mana'una min assalati lwusta allah hebbin genale maɓɓe ɗen yiite nokku go o wi allah hebbin deedi maɓɓe ɗin yiite mala allahu butunahum nokku o wi quburahum نارا نقول لي الصلاة الوسطى كجلد الأنصار وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها نلادو يميري إن كان يكدرين نقول دو جلد الأنصار فقال أماكي من فاتته صلاة العصر وجلد الأنصار لاوي فاتردو فكأنما وتر أهله وماله أسكاي o perdi wutira ko yani heɓugol musiba a sikka musiba yani e ɓeygure makko nden e jawdi makko ndin fuu yani a sikkay ɗum o perdi ɗum ɗon fopp yahi no hulɓinine woɓɓe noon ɗum alansara futoro ɗum ara wuri haccitande mum ala no joni no yara ataya no welti no jala no o ko akano no ina Real Madrid pi dey Barça subhanallah وقال أيضا وما كدفين من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله متوي كبس أتجول قول ألان سرا هرا قول لما كودين بوني يعني يلي قول لما كودين فوق وقول لكم هذا يندي هرا بوني كاك وقول لندي يندي أون karama ko ɓe no yeddodiri la allah haɗa ko golle nden ñande ko golle nden ñande ko haraɗi no ni ñande boni kono haɗali ko golluno e lebbi feƴƴinoɗi e duuɓi feƴƴinoɗi hara no heddi inchallah ɗiɗo ko ahadisu tahdid hadisaji kambaɗi hulɓinɗi ɗin ƴettatake ko feeñe majji ko hulɓingol wa waqtu salati lmaghribi waqtu julde futuro nden honto fuɗɗoto min ghurubi shamsi ko ɓodde kanange muti ila maghibi shafaqi ha mboɗeri ni kañum kadi wirno al ahmari mboɗeri ndi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam samako naɗo kaw maki waqtu salati l maghribi waqtu julde futuro
ما لم يغب الشفق كدونde mbode mbode ndin wirnaki wa yusannu ta'jiluha fi awwal waqtiha no sunnina ardingol futuro on ka arande waqtu makko fuddo don li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabma kunna do ka maki la tazalu ummati bi khairi muftan sedata no jogi mojjere hibe nder mojjere ma lam yu'akhiru al-maghriba ɗonde ɓe nennali futuro on hatta tashtabika nujumu ha koode ɗen nangodira mana koode ɗen ko jalbi kon tawa jalbi e nde hodere ɗo e nde hodere ɗo fof jogodiri mana niɓɓi koode ɗen fof ko yaltiti sifa ko chiya ɓen watta kon kamɓe kono noon ɓe yetti o hadis ɗo hino selli imam ahmad no fillimo e abou dawuda e hakimu naysaburi o wi hadis on no selli e charte sahih muslim imamu dahabi no tawti moy ɗum o wi illa laylatal muzdalifati si wona jemma muzdalifa lil muhrimi bil hajji wonande harminanɗo hajju fa yusannu ta'khiruha no sunina nennugol futuro on hatta tusalla ha futuro on juulidoye ma al isha'i wondude geeƴe ɗen jam'a ta'khiri rendingol nennugol si tawi ko hajjowo arafa futuro heewa mo arafa kono na yo juulɗon futuro koyo nennu ha o hewtoya muzdalifa o juulde ɗon hawta ɗon futuro e geeƴe jam'o ta'khir ko ƴettugol o ya waktu nde julde ɗo watta e waktu julde heedde ɗon nde juulo yaɗino nde wotere jam'u taqdim ko ƴettugol nde julde ɗo adda nde ka waktu julde aranere juula ɗon amma salatul isha'i amma julde geeƴe fo yabda waktuha waktu maare on fuɗɗo min maghibi shafaqi l ahmari ka wirnagol mboɗe mboɗeri ndin leyga ila nisfi leyli ha ka feccere jemma ko hakkude ɗon waktu suɓa ɗon li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammako naɗo kaw maki waktu salatul isha'i waktu julde geeƴe ɗen ila nisfi leyli l awsati ko ha ka feccere jemma hakkundere wa yustahabu ta'khiruha nde ɗo kañum no yiɗa nennugol nde ila akhiri l waqti l muhtari ha ka lannode waktu suɓaɗo on ma lam takun mashaqqatun ɗonde wonali e ɗum ɗon sattede ɗode ɗum ɗon sattanade yimɓe ɓe nennugol geeƴe ɗen ha 21 heures fayda 22 heures si lorrata yimɓe ɓen tampintaɓe ko ɗum ɓuri moƴƴude kono noon si tawi tampinayi ɓe yahi madina ɓe yangoyi ha ɓe ronki ɓe yi toon côté côté ha ɓe tampi ɗum hara yo juule fewno ka arande waktu wa yukrahu nawmu qablaha no aña ɗanagol ado geeƴe ɗen ta ɗoygol ngol fowlu on tigi o yahoya ha o finoygol tawa fajiri feeri wal hadithu ba'daha li gayri maslahatin no aña yewtugol ɓaawo gayni juulugol geeƴe tokkutugol hirde ɓaawo geeƴe sina hara ko maslaha na hara ko nafoore wana on tigi heɓugol hoɓɓe mara ko janngol alqur'an ma ko yewtere jokkere enɗan hara no a jaru jaru wi tun hara télévision on no honto hara connexion ji ɗi no honto allahul mustaan li hadise abi barzat al aslami radiallahu anhu sabu hadise mo oɗo filli anna rasulallah sallah sallam wonde laaɗo allah on kana o laatanoke yakrahu nawma qabla al isha'i himo añuno ɗanagol aɗo juulugol geeƴe wal haditha ba'daha himo añuno kadi yewtugol hiira ɓaawo juulugol geeƴe wa waktu salati subhi waktu salati l fajiri waktu julde peeral fajiri julde subaka nden honto fuɗɗoto min tulu il fajiri ko ɓorde ka fajiri thani ɗimmir ɗin peeral fajiri ɗimmal ngal ka feeri ɗon ko ɗon fuɗɗoto ila tulu i shamsi ha kanangen ƴellitoto ɗon ha kanangen fuɗɗoto ɗon ko hakkunde ɗon wa yustahabu ta'jiluha no yiɗa yawnugol e juulugol subaka on ida tahaqqaqa tulu'ul fajiri si goongi woni tigi tigi ko haqiqa fajiri nin feeri hadihi hiya al awqatu ko ɗiɗo woni wakutuji allati ɗin yushra'u no lawɗina ada'u salawati al khamsi fiha tottugol julɗele ɗen jowi e nder majji fa yajibu alal muslimin
no waɗɗi julɓe ɓen attaqayyudu bidhalika tongorgol ɗum ɗo humodirgol e ɗum ɗo gollirgol ɗum ɗo wal muhafadatu alayha e renugol ɗeɗo julɗele fi waqtiha e waqtuji e nder waqtuji majje wa tarku ta'khiriha e accugol nennugol ɗe julɗele ɗo li anna allaha sabu allah tawa'ada o kambani alladhina ɓen yu'akhirunaha ɓe no nenna julɗele ɗen an waqtiha ha waqtuji majje on feƴƴa fa qala ta'ala allah to ɗum o wi fa waylun lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun fa waylun lette sattuɗe wodani lilmusallina juuloɓe alladhina ɓen hum kamɓe an salatihim gayi julɗele maɓɓe ɗen sahuna heɓe welsidi hamda o inali fi salawatihim o inali e nder julɗele maɓɓe ɗen oni ko gaayi yani ɓe fuɗɗata ko julde maɓɓe nden fewdo ko hanno hiɓe welsidi ya ha waktu feƴo ɓe he enide allahu akbar nangue mutoy ajode aɗen juulu ɓay kono o wi ɓeeɗo juulo accoɓe ha wagutuji ɗin feƴƴa si juula julɗele ɗen ɓeeɗo lette sattuɗe no habbiɓe waylun woɓɓe no inni ko koloyru yiite wondu ka nder yiite kono yiite wonge ɗon ngen yiite luttu ngen hara no tono allah ta allah jilidirɓe hara ngenɗo no huli ɗe ɗiya yiite luttuɗe no huli ngenɗo andi yiite no ɓura yiite kadi no ɓurda woɓɓe inni ko ɗum wiyete waylu ko ɗum ete sojo goo yari ha mandili o wi magal rabbuka yawman waylun li sharibina bagal rabbuka waylun lil musallina o honki henki ha ɓernde manni o ima heyandi hayde wotere allah jeeɗo wiyade waylun li sharibina waylun li sharibina bagal rabbuka waylun lil musallina ɓayna gen mara waylu ko juuloɓe mari waylu may jokken haaju men wallah almustaan wa qala taala to ɗum wi kadi fa halafa min ba'dihim lontiɓe ɓaawo maɓɓe halfun lontotoɓe ɓe lontini iwri ɓaawo maɓɓe iwroɓe ɓaawo maɓɓe lontiɓe ɓen noon adau salata ɓe yeebi julde nden wattaba'u shahawati ɓe jokki faaleji mbeleɗe e tuuyoji fa sawfa yalqawna gayya hiɓe jogori hawroygol e lette muusuɗe sattuɗe tiiɗuɗe hulɓiniɗe ɓe wi ɗo adau salata ɓe yeebi julde nden ko ɓe juulali fewndo julde nden fewndo waktu mayre ɓe ndaara tun fewndo ka ɓe heɓi feero ɓe juula fewndo ɗum ɓe mottinita waktuji ɗin fof ɓe waɗa engros ɓe jonna ɗum ɗum allah nde wotere joni fana alan saɗa futuro o geeƴe fof antu accu ha hewtoya ka muɗum awa juulaɗa assalamu aleykum juula ma hara timminta ruku timminta sujuudu sukkuy rukkuy hikka gertoga moɗota kaaba cak 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 ɗogol juule heña hettoɗen juule heña no heɓen no golliren weyno kongo samba e demba ɓeyay samba wi demba jagganam ɗo kan hami juula o wi mbiɗa ka o wi a woppu kay mi gasni o wi yani samba wi demba joganlan ɗo kun ɗo ha mi gayna juulude o yiɗo tun habbiri o ni honno wiiɗa o yi accuɗo mi gayni ani ha kanko yaawi yani ɓe yudra masal wonɓe yawnoɓe julde no woodi woɓɓe goo subhanallah yani julde nden fof nde ƴettata hay minute tati allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu assalamu aleykum sa yoɓɓe no juula a taway na an ɓe juulani kono a taway ɗum ɗo huwaki siko an waɗana no a wiyana mi falaka ɗum ɗo allahu almustaan ko ɗum woni idaatu salati والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله ويكو ويتي غي ko lette sattuɗe lette sowidiraɗe bone hulɓiniɗo soyugol hayba ko soyugol ɓena haybatu amalin soyugol yela yani ko yela fuuyugol ko ɗaɓɓugol hunde noon kande heɓude allah dandu en
wa ada'u salawati tottugol julɗele ɗen fi awqatiha e wagutuji majje on min ahabbil a'mali ila llahi no jeeya e golleji ɓurɗi yiɗede ka Allah golleji ɗi Allah ɓuri yiɗude tottugol julɗele ɗen fewndu ka fuɗɗagol wagutuji majje sabu afdaliha no jeeya e ɗum kadi e golleji ɓurɗi mawnude ka Allah fagadi su'ila nabiyu sallah sallam ayyul amali ahabbu ila llah nelaɗo landa ene nelaɗo ko golle honde ɓura yiɗede ka Allah mana golleji ɗin fof ko golle honde Allah ɓuri yiɗude qala laɗo maki assalatu ala waqtiha ko juulugol julde nden ka fewndo waktu mayre hara a caali waktu on feƴƴi tentini ka fuɗɗode waktu on en torki Allah yo Allah waɗ en juuloɓe julɗele ɗen ka fewndo waktu majje tawa chartiji majje fopp no timmi tawa kala ko ɗaɓɓete e julde nden fopp no timmi no nande e julde ndaɗen sallah sallam hara Allah jaɓana en kadi sawna julde nden nde haɗa e piiji bonɗi nde walla e on tigi o ekkito piiji moƴƴi Allah waɗa en julɓe moƴƴi ɓe naata ɓe aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin aray ko heɗɗo ɓe geli haray oɗo darso meɗen ɗo hande ka nokkure men ɗo ko oɗo wonɗen e hombirde ɓay koɗɗo on ko hewtuɗo suumaye on ko hewti hay si noon yette bari ɓe reed num taƴani inchallah o suumaye hikkajo on no newi ɓuuri suumayeje wonorde taw en huuɗo haray ɗo inchallah e fuɗɗike ɗo wo tuma suumaye maayi e nder juldano ɗum on tumati en humpitay kadi ko honno darsoji ɗin fuɗɗitota inchallah aray jama on no jarna no weltana no du'ana etagol wakkilo fi no famira dina mum kam nabina ɗum e ɗaɓɓugol aduna on ko ɗum ɗo woni ko julɗon ɗaɓɓira wota on tigi accutu adna on fes fi lahara on tum wonta on tigi accutu lahara on kadi few fi adna makko on tum haray moƴƴa nde ɗo deftere sen jokkirinde ni ha en gaynoyi